This particular group, ladies and gentlemen, started in 1997. The interest of the youth to start a kapahaka rōpū for the coast. It has since grown to the level of seniors, but the youth team continues. E kia nei te kōrero ka pū te ruha ka hao te rangatahi. Their aspiration, is to foster the traditions set down by their tūpuna for future generations. And you will be able to view this particular rōpū at the Koroneihana celebrations and also the festivals of Tamararo. Kia huri ake rā tātou, tō rātou waiata tira. Te ingoa i te timatanga, te whakaeke, taupiri tū maira, tō rātou waiata tawhito, a tō tātou kōrero. Te waiata ringa, te kō tuku, tō rātou poe e ara e aku poe. Te haka, ko te ingoa, kurati waka, tō rātou whakawātea e hara tēnei. Rau rangatira mā, te kaita taki tāne kopeta matahiki. Mai Ngāti Parau, te whānau arewa taupare. Tō rātou kaita taki wahine, ko Kerry Ann Wharehinga. Mai Ngāti Parau, te whānau arewa tāupere. Tō reira tēnei te karanga e rau rangatira mā, o mai rā te pakipaki, mō te rōpū, Ngāti Parau, rangatahi. King of the